Didier Kananira urebera inyungu z'uyu muhanzi yabwiye ikinyamakuru igihe yuko Muyango yongeye kuremba mu gitondo cyo kuwa 24 Mata 2024 ajyanwa mu bitaro byitiriwe umwami Faisal ari nawo arwariye. Kananura rero yavuze ko abaganga bakiri kumusuzuma ngo barebe icyatumye yongera gufatwa n'ubu burwayi. Icyakora rero abandi bo bahamya yuko hari ikizere ko ari buze gukira. Ati yageze kwa muganga bari kumwitaho bamusuzuma ngo barebe ikibazo, nitugira icyo tuza kumenya turaza kubabwira, gusa hari ikizere ko azakoroherwa. Njyewe nitwa aploading ikomeje kurikira ne Big Shot TV Rwanda, turacyakubwira byinshi. Muyango rero uyu nguyu muhanzi ukunzwe n'abatari bake mu Rwanda yaherukaga gufatwa n'uburwayi kuwa mbere Mutarama 2023, nanone yongera gufatwa ku ya kabiri Mutarama 2023 ajyanwa kwa muganga guhumeka biri ku mugoro rwose. Ku wa gatanu Mutarama 2023 yabagiwe mu bitaro byitiriwe umwami Faisal, ashyirwamo akuma gafasha umutima gukora neza, amara iminsi 3 mu bitaro, abona gutaha mu kwezi kwa munani Mutarama 2023. Ntabwo ari inkuru gusa dufite n'izindi nkuru nyinshi zitandukanye, nizere ko utagiye kujya kure, ahubwo ugiye kugumana natwe tukakubwira byinshi. Urumva ntabwo nakubwira izi nkuru ngo nindangiza ngende nakubwiye inkuru zishyushye. Turekere kuri Big Shot TV Rwanda. Drake yaciye agahigo, hanyuma Megan the Stallion mu nkiko bimeze nabi. Umunyarwenya Jenny Sanford muri batanu batunze akayabo avugwa mu myidagaduro, ubwo rero twebwe tubyita inkuru zishyushye. Billboard Hot 100 yatangaje ko kuva yatangira gukora intonde z'indirimbo zikunzwe muri Amerika ku itariki ya 4 Kanama 1958, Drake ari we wabashije kugira indirimbo 300 zakunzwe kuri ruriya rubuga. Ibaza indirimbo 300, abahanzi 8,000 nibo bageze kuri Billboard. Hanyuma rero murimo bahazamo abahanzi 18 babashije kugira indirimbo 100 azakunzwe cyane. Elvis Presley ufatwa nk'umwami wa rock and roll niwe wagejeje ku ndirimbo 109 bwa mbere kuri Billboard, bari muri Gicurasi nyire 1975. N'umuhanzi wamamaye mu kinyejana cya 20 yashyize itafari ku kumenyekanisha injyana ya R&R cyangwa se rock and roll. Taylor Swift rero afite indirimbo 232 izakunzwe cyane kuri Billboard Hot 100, akaba ari umuhanzi ukunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma kundi ayandi makuru, Megan the Stallion yajyanwe mu nkiko. Megan the Stallion yarezwe n'uwahoze ari gafotozi we wihariye witwa Emilio Garcia. Garcia rero yasobanuye ko muri Kamena 2022 ubwo bari muri Espagne, Megan the Stallion n'abagore be batatu bari bari mu modoka bakoze imibonano mpuzabitsina kandi abicaye iruhande urumva bari kumuca inyuma. N'ibintu yabwira urukiko ko byamwangije cyane kandi ko bukeye Megan the Stallion yabwiye gafotozi we guceceka nazavuga ibyo yabonye muri iryo joro. Ntabwo byarangiriye mu kumubuza kuvuga ibyo gusa, ahubwo Megan the Stallion yakomeje gutera ubwoba uyu nguyu Emilio Garcia wari gafotozi we, amubwira ko nabivuga bizamukora. Urumva yari inkuru yashobora kuvuga ikica izina ry'uyu muhanzi ukomeye cyane. Ubwo bari bavuye muri Espagne, imikorere y'uyu mugafotozi yarahindutse, atangira kujya ahemberwa ku mafoto yafashe aho guhembwa ku kwezi. Muri Kamena 2023 nibwo Emilio Garcia yabwiwe ko atagikenewe gukora nka gafotozi wihariye wa Megan the Stallion, atangira inzira yo kugana ubutabera kuko yaterwaga ubwoba bw'uko navuga ibyo yabonye mu ijoro basambanira iruhande rwe azagirirwa nabi. Mu kirego Emilio Garcia yatanze harimo ko Megan the Stallion yari yaramubujije gukorera abandi bantu kandi amasaha y'ikirenga ntabwo yayahemberwaga. Uyu gafotozi rero yanasabye urukiko kumwishyuriza amafaranga yakabaye yarahawe y'ubwishingizi n'ay'iminsi y'ibiruhuko atahawe nk'uko amategeko abiteganya. Wari kumwe na aploading ni Big Shot TV Rwanda. Reka duhure mu kanya mu nkuru zishyushye. Ciao ciao. Nari nsezeye nakomeje iyi nkuru, hari inkuru nagenda ntavuze. Abanyarwenya batanu batunze akayabo kurusha abandi bayobowe na Jelly Sanford. Forbes yanditse ko umunyarwenya Jelly Sanford atunze miliyari y'amadolari y'Amerika, ahaza imbere mu banyarwenya batunze amafaranga menshi. Yamamaye kuva mu 1949 afatwa nk'umwe mu banyarwenya b'ibihe byose. Umunyarwenya rero uza ku mwanya wa kabiri ni
Brian Allen atunze miliyoni 735 ubwo mu manyarwanda miliyoni 335 yaba ari nka miliyari z'amanyarwanda zirenga 370 gutyo nyine. Akurikirwa na Matt Stone utunze miliyoni 700 z'idolari. Ku mwanya wa kane rero akaba hari Trey Parker ubarirwa muri miliyoni 600. Kevin Hart wasuye u Rwanda ku itariki ya 18 Nyakanga 2023 ari muri batanu bahiriwe n'umwuga wo gusetsa abantu, ahaze nyine ku mwanya wa gatanu n'ubutunzi bwe burenga miliyoni 450. Turacyakomeje. Tiwa Savage yasekije abantu nyuma yo kuvuga ko amashusho ari gusambana yasibwe nabo yishyuye. Tiwa Savage rero yatangaje abantu ubwo yavugaga ko yishyuye abahanga mu bijyanye na murandasi ngo basibe amashusho yasakaye ari gukora imibonano mpuzabitsina n'umukunzi we. Imyaka 3 irashize amashusho ya Tiwa Savage ari gusambana agiye hanze. Yasobanuye ko icyamuteye ubwoba kibona ari amashusho ari uko nyine umwana witwa Jamil azayakira ate. Ubwo bwaranashye n'ukuri ntekereje ko umunsi umuhungu wanjye azayabona, ariko nyine nahise nshaka umuhanga mu by'ikoranabuhanga akura ari amashusho kuri internet nyine kuri telefone z'abantu. Ubu ndizera ko nta hantu wayakura. Benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bahaye inkwenene uyu muhanzikazi Tiwa Savage kuko bamufashe nk'umuntu udatekereza, bitewe n'uko nyine hari abagifite ari amashusho bakaba baravuze yuko ahubwo bashatse bakongera bakayashyira ahagaragara. Wakoze kunkurikirana, nitwa aploading, yitwa Big Shot TV Rwanda. Reka duhure mu makuru akurikira.